Eza sigino Mawisa wala shiba kale jada korale la watu tansana kaimba enyenda ate watu tanse wamu enne mwana mulenzi bebe cool ngaga manti nkuliye mbabuza ko munaba liko BS Television banange mbagala nnyo kansa mwana mulenzi anonyeza kaimba kabaita jikube na mutima palaso palaso watu wonyeza banange watu wonyeza banange chokoza cha tendo watu wonyeza social media banange watu wonyeza abayaye wadde batuwafuza batusaze ko banange palaso thank you so much oba bitufu oba bifu oba watu wonyeza banange webale nnyo babita karo emosera ya ABS Television na mwana Mlenzi Hannington behind the cameras ate mu control room nino mukuru Shafik akikwasaganya magazine tugenda kulanga tukikwasaganya magazine mpola mpola okuva musanvu paka munana ezo nakorale Rita Kemugonvu gomvu na ye insha Allah onako orencha tujja kubera naye wana studio buterevu lenga buterevu kubaka ojja kulanga kunoti musanvu noti biri echenda mu biri asatu mu mukaga atuwayemu mpola mpola abantu bebulenga mugamba mutya mama Zai kubuzi zako nnyo wabale kubera mu magezi wabale kubera nga ate ekintu okikwasaganya bulambalamba nenga botyo tugenda kubera tutambula mpola as you know gochogenda kola kimu dropping our request yo akayimba tujja kubera nga tukaisa mu magezi jise ku number yali ku screen yo so sindiko baka nonga matinze so akayimba kati newe kati ngenda kubera nga ate enkakuzanyira kasaba Shafike asoka mpeyo kambuko kadene atemberenga koma ono muziki yo bera kotovao iwa chochi tufuna senga mbala Hannington nsaga Zena senga mbala nkwata mu bya love okay nera kamuzika bya Television chakada na wasala kale haikaro taxola show obuterevu baby webale kuberanga kwoli onagamba hey Carol taxola show. This is Josephine Namulindwa from Kajansi Kanyigeko, please drop me Tevunya Bashiba and Fikfa Maker. Okay, thanks for that show. Kindly drop me mood by Spice Diana goes out to all friends of ABS TV. Onagama twanange mbagala nnyo mulale kuwedeza muisa beki nga sinzide wali eri Ganda kwendinyo drop me Henry Mwanje banange. Okay mwenye ogena kwera ngo kafuna. Hello Carol, it's no longer Annabelle, drop me Banyabo by Rema goes out to my mom and my friends Mama Rahuma from Mumbuya. Thanks for that show on tumiranga ko kali mkwano butade bwo bali kuranga ate ko limu magezi obaka moja kuranga wisa kunoti musambu noti biri chena mubiri asatu mukaga bali kudam logistics mbabuzi zako nyo mugamba mutia atanatuka ewo musumbaga siniga abizayo eduka misinega na mpaka mpya olinye taxi ezija ekawala obagame mvira mukuchachi ya pastaga ogene kuwango mulaba 1 on 1 akubulire buzibu kibwoina kyechagana kyekyasoba duka misinde jangwe kawala olamuja kubiranga buterera abali yawo ku Kautara Agency mbabuzi zako nyeka sanga tibu televu mwebale kubera kabetaga ebinimu mugwanga Uganda ne munsi za barabo kuberanga okola osokuja ku offices za fezirwali ali ku MJ Plaza kasanga ti Shafiki mpayo kambubiri ku basadeza atemerenga nkomawo ino muziki kuyobera kotovako bawe sobora blezi Henry Mwanje bate wagamye ti gamba mwenye ku muziki bya Television nga tuchagendera dala maso no muziki kuyokosaba katukusulirawo wali ali magazine mwana Mlenzi Shafika yali mu control mu mabega camera nina Hannington achikwasaganya mu magazine hi. Okay, webale kuberako onagambye hey Carol nze Henry Ekawanda, I love ABS so much. Drop me Zabu by Juliana Kanyomozi. Regards to Pastor Iga, my mom and dad. Nemia is sweet that webale kuwereza kebutede webale kuberako nagambye Carol achitosoma message zange nze Patra nze mama Patra agambye hey dear send me volongoto from Eddie Kenzo and send it to all my friends and family and kids Aaron and Patra that I love you so much my dearest. Okay butele bwebale kuberanga ate ku muziki ko yo ko oli bulambalamba onagambye Adagabye badage gwasika mu kintu kino kandi drop me to yagale by Kenzo kagende eli my love Jennats my lovely mom and I remain Ambro Pest Alanze nawe kakunyumire. Okay Alanze butele bwe bali kweranga ko liku magezi onagamba hello darling, thanks for that show so smart, kindly drop me on you goes to my lovely mom
on you abadagamba only you my lovely mom. It's Harriet kuva ewakiso. Hello dear, this is Judith from Pelere. Please drop me Sumagiza by Kemi Sarah. Hey dear, in the faith wano ebusika mpayo akaimba karema ne B2C gutu jakagende Eli Steven Kawoya ne Eric Namaina webale tuwereza chikwano. Okay, butale mkumuziki kuyo kwa kwetuli mu magezi tuchagendera Damasa na Hannington mu camera mu control room nina omukulu Shafik kwasaganya mu magezi naye nga munange agali mu industry ga Palaso ebizu byafunide South Africa mbate ba mulinnye ate bambye yabadde duka motoka ne yakweka mu kigalaji emotoka najigwako ne mukuba ku boneti nabana kwata ku kinyolo kya lujji nabako nacho banange Palaso eyawani sikuli budiano yabadde mutemu nnyo naye yakoze osobyajo kugamba kwogera senga wasise kwakabadde kakuteyo senga wasise kwanga settlement za Palaso tazikwataga my boy Palaso naye gakyona kyekiri kale noiba byamutuse ko asusizo okwongeramu bwe biba byamutuse that is bwe biba byabaddewo yeyongedde mu bingi naye gakumuzika bya Salvation Shafiki mbali kwa siza abantu nagebelega tusabo mbele ngakoma no muziki kwa bya Salvation Madina Lusase inkwagala nnyo alazia naye bali kwa Magaz Grace. How are you? Oli bulungi wale kwa kumya kwa bya Salvation naye nga bya kumutima mulo fiti Shafiki nyinga kuma pesa go bamwisa mwana aidamu gomulamu wa Faruku ono wa FDS gwe ngamba ama inzo lyeswaga nga balowooza njogedde ku bonedda ngamba Faruku ono wa FDS basi muganda wo yani oli akola ku CBS Mbazira Tone mukazi wa Mbazira Tone bwate bwagambye nti ntwala akumuzika bya Salvation nyonga kwera ngamba buzako monna baje kumideko josinzo kwera ngo tumbudde wabale kwera nga kwoli kumuziki kuyo briko siwa mwekamwite mu mango nagambye high politi mu Luganda nagamba pray for me omwaka guno goes out to all my friends lastly omutolo lady. Okay, kamunyumire omwaka guno ka mwana mlenzi Geoffrey Taya onagambye thanks for the show lady drop me mood by Spice Diana kamfunireko. Hello ABS, I'm Lillian from Chireka. Please drop me ndi ukuwachi by Palaso goes to my friends of Pio and Hafiswa. Thanks for the show. Then onagamba karabale kueleza drop me wankwekula by Carol Nantongo kabanyumire nnyo bonna abaliko. Then onangamba Carol thanks for the show. Nsaba akayimba ka Bettina namukasa ke bayita Eliso kanyumire aginga ali mubende. Okay, then onagamba abale kuwereza